Ćao svima! Evo još jedne zanimljive priče o čuvenom balkanskom demonu, kako su ga njegovi neprijatelji prozvali, to jest vojvodi Vojislavu Tankosiću, koji je, boreći se za slobodu i ujedinjenje srpskog naroda, uterao toliki strah u kosti svim srpskim neprijateljima širom Balkana, da su ga u Beču čak prozvali balkanski demon. Naime, vojvoda Tankosić je kao komandant bataljona poginuo 1915. godine, stradavši od smrtnih rana zadobijenih u igrištu kod Velikog Popovića. Sahranjen je na Trsteničkom groblju pred velikim brojem građana, a njegovi saborci su nakon sahrane kamuflirali grob da ga posle povlačenja srpske vojske i stanovništva iz Trstenika austrougarski osvajač ne bi slučajno pronašao i oskrnavio. Međutim, vest o vojnoj pogibi i velikoj sahrani ipak je na kraju nekako stigla do Austro-Ugara, tako da su oni odmah posle okupacije Trstenika s mesta krenuli u potragu za njegovim grobom. Ubrzo su ga pronašli i odmah se dali na svoj prljavi kukavički posao. Oni su, plašeći se da je vest o vojnoj pogibi netačna i da je on i dalje živ, otkopali njegov grob da bi se uverili da je u kovčegu zaista on i da je stvarno mrtav. Otvorili su kovčeg i čak se fotografisali sa njegovim lešom, kako bi uverili javnost da je u otvorenom kovčegu stvarno čuveni komitski vojvoda balkanski demon i da više niko ne mora da ga se plaši da će se ponovo pojaviti. Slike su poslali u Beč, a svi ilustrovani listovi u Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj odmah su objavili slike i tekst u kojem su, osim obaveštenja o vojnoj smrti, slavili i seirili nad njegovim mrtvim telom. Danas Vojislav Tankosić konačno počiva u miru na novom groblju u Beogradu, a na njegovom spomeniku piše: venac besmrtne slave, srpska ti vila plete, nad tvojim grobom Vojo, komitske plaču čete. I eto, to je bila još jedna priča o našoj heroji Vojvodi Tankosiću. A danas sam predstavljamo majicu Vojvoda Tankosić, koju možete kupiti preko interneta po ceni od 1890 dinara. Čuvamo uspomenu na naše heroje. Živela Srbija! Ćao!